Bolero rental limang duni chuan eng huna po biak thei kani na airport drop le pick ti te le mu chang chang kalkwal du te zin na te tianga khan in mang duni chuan number kada hian min lo call thei rang chibai le vek le mana motor satang win chu commercial englo ho motor ho hi stock emM ti le nge omlo stock omlo po eng ti ga nge omang ti te aman zat te le down payment enga niam atangin nge a lei thei ti ve kan en how don ne tunami kan en masak ber tur hi mi hi ni ta Supro Maxi ani ta chuan a cc vel kha engine hi 909cc 2 cylinder direct injector turbo diesel nia maximum power hi 35.4 kilowatt nia chuanin 47.5 horsepower pethungta 3750 rpm chuanin a torque lampang hi 100 nm newton meter torque ania chuanin a gearbox hi 5 speed manual ani boka forward plus reverse aniang chuanin payload capacity hi 1 ton angani ta chu kg sang khat kan ting ha gross vehicle weight chu motor zong ni na ri zong hi motor zong ri sang hi za sam kwa kg ni vel tung ta chuanin a tanki hi fuel tank capacity hi 33 liter ania chuan mileage po hi 21 atanga 22 km hi a pe bokani chuanin top speed ta po 80 km ni ta chuanin a wheelbase kan ti hma le hnung in hal zong in sang hi le som nga ni bok ta ground clearance hi za som sari le pathum ani bok anga overall dimension hantila a length hi emM in kan chenga length hi 4148 mm ania a weight a hlai zong hi 1540 mm ni ve a height hi 1915 mm ni ve chuang chuanin tayar size a hian lu thaleila ke hi 155/80 by R30 na ron manga chuan seating chung lampanga hianin driver plus 2 passenger ni ta omje chu 3 seater kan tiang khan ni mai ta chuan steering box hi manual LX le power steering hi VX le ZX a hin omang tuna kan en lai hi LX model a class nim jok ni ta chuanin VX kan ti ka chuanin AC ti te kha ron omek do don ta ni a brake lampanga hianin front a hianin disc brake ang kamanga rear a hianin rear drum brake apang be thunga a suspension and front a hian 8 leaf spring amanga rear a hianin 6 leaf spring a ron mang me bokang chuan a cargo ka te maila body zok hi body sei zong hi fit riat le engine hi ani ta chuanin a weight kan ti hlai zong hi fit nga le engine hi bor ben be le thunga chuan Bolero camper biga hian tuna hen stock om lawa maro chu stock hi thani atanga thathum in karvela omle thei tura be sei ni chuan down payment kha noi thum borvelin alak cho thei don ni le chuanin aman lama hi kan lo lu thanga tunami hi mix profit truck hi tunami LX a base model khanin ta ex showroom a hen nuai ruk singlet sangli le zanga ani ta chuanin insurance te registration te zong ne khanin on road turin nuai sari singli sang khat chali som thum le paruk ania chuanin atop ti maila hi ai sang hretang ho kha man ex showroom a hianin nuai sari singka sangli le zanga ni ve thunga on road turin nuai sari sang thum zan hi le cheng ruk ni ve thunga chuanin ZX khom le ta atop ber ni ta chu aman ngor kha showroom nuai sari singli sanga ani ta on road le tur khanin nuai riat sanga zanga le chenga ani ve thunga tuna kan en lai le hi Mahindra Bolero Max pickup SD 2.0 SXI model khanita 2.0 a hianin SXI le VXI hiam ta tuna en lai SXI ni ta engine a hian M2DI 4 cylinder 2523cc diesel engine ron nei ta chuan maximum power hi 59.7 kilowatt chu 80 horsepower ni ta 3200 rpm a pe chuak ta chuan a torque lampang hi maximum torque hi 220 nm torque ania chuan a gearbox a hian 5 speed manual ni bok ta
steering hi power steering ron mang bok ta payload capacity hi kg sang ni ne chu 2 ton ne ta chuan motor zong zong ri zong hi kg sang thum zari som ko le panga ania chuan fuel tank len zong hi liter som ruk diesel kha lengang chuanin a body seizong chu fit som kan ti to ta seizong kan ta chuan overall length kan ti kha motor zong zong seizong fit som pasai le in chinga ni ve thungang chuanin a motor san zong 1950 mm ania a wheelbase kan ti kha ke hnung le ke hwa car za zong 3290 mm ni ve chuanin a tire size kan ti hi 7R chuan R16 ti kha niang steering seat chuanin seating capacity hi driver plus 2 kan ting khan ni le ta chu 3 seater ang kan ni mai ta chuanin front and rear suspension hi lift lift spring ve ka hmang bukang chuanin hemi VXI hi adang lam na hi chithum ang vel chau ni ta chu seat height adjustment kan ti ka VXI kan ombi kanga chuanin cornering light kan ti kong koya sira kan kat chia le lama lo eng theng ka ombok ta chuanin anunga son LED tail lamp kan ti ka hmang bok ta chuanin IMAX kan ti ka om je chu phone tang kan application motor chuina kalna zong zong en na kha ombok ang chu aspect dang lam na nia chuanin aman lamai kan lo lut lenga tunami SXI kan ti hi SXI HD 2.0 AC dita aman ngor hi exorum hi noi som sing sari sang ni le zanga nita chuanin on road engkim complete khanin noi som pakhat singa sangriat som kwa le panga 1158095 aniang chuanin dot top kan ti ho kha Max HD 2.0L VXI AC ho kha aman ngor hi nuai som pakhat singli le nuai som pakhat sangli le zanga 1104500 anianga engkim complete khanin VXI kha nuai som pakhat secret sang kwa som ni le panga ani ve thungang chuanin max hobby ki tuan stock hi kan nei lawa booking waiting period hi thakhat le chan ve nga kha ngai ve ang loan hianin down payment hianin motor man tanga 25% nang very ngai thin tha chu SXI hawanga hianin down payment hi nuai ni le singa ti bo ve hi pek ve nga ya ta choni insurance te registration te kha include tel vekang ole tuna kan en la hi Mahindra Bolero pickup 4 wheel drive AC ang ho khania tuna mi hi athar do kha ta pickup model hen chin hi kham ta hi AC model le chonin pakat ka tu danglam tu AC lo khani do meta chuan engine a hian M2DI 4 cylinder 2523cc turbo diesel ni ta maximum power hi 59.7 kilowatt 80 horsepower at the rate 3200 rpm pe chokta maximum torque hi 220 nm torque ani ve thungta drive system a hian 4-wheel drive tanglam he chu tanglam mong model lo lek ta je chu 4-wheel drive khan on king tel big ta transmission a 5-speed manual transmission ron mong bok ta steering a hian power steering ron mong bok ta chuanin soitong han air conditioner kha air condition kharon om dok AC kan ti kha chuanin tanki hi fuel tank capacity hi 57 liters ni bok ta wheelbase hi 3014 mm a cargo box hi size hi mm kan chei la 2281 mm ania chuanin hlai zong 1148 ania san zong hi 538 mm overall length motor song zong sei zong hi 4859 mm ni ve thung ta tun tayara hin 7R 15 aron mang me bokang a payload hi kg sang khat le som panga ani ta company pek tan chuna motor ri zong hi sang hi sari som thum le panga ve thung liang seating capacity hi 1+2 thau khani driver plus 2 passenger khain ta 3 seater sang khani mai ta suspension and front a hianin leaf spring ron manga nuwa point over leaf spring thawar mangang
brake lampang a hian front a hian dis ani hnungah hianin rear drum a rawn hmang ve leh thung bawk ang chuan man lama ka han en lenga tuna mi hi AC pickup 4x4 AC hi chuanin a man lampanga hian tuna mi kan hmu lai AC model 4x4 ho hi ex showroom hi nuai som singthum sang hnih le zanga ani ta a insurance te registration te zong zong nena complete khanin nuai som pakhat sing khat zathum som hnih le panga 111032 ania chuanin normal pangai kan tiang AC om lawang ho kha ex showroom a hian nuai som sangli le zanga ni ta a complete in nuai som sing riat sang khat zan hi som buk le panga na ve thungang chuanin CBC kan ti amme ang kha body tel lawang chi ka om ve le thin ta khang hau kha a motor man ngor ngor hi nuai ko sing riat le zanga ani ta a chuanin a complete turin nuai som singli sang seri zanga som khuwa ti chabo vel ni vele thungang tuna kan bulai CBC ang hau kha chuni ta a tikai body tel lo khan ong kal topa tin nan tripar du ang tan khanin tiang hianin order thei vek ani chuanin hengau hi tuna hianin pickup 4x4 ha chung hi AC ang hau hi tlem la ri ve dawa thathum ma mo chawo ve chu alengai ve a chuanin CBC ang hau hi thlan hi ti chawo ve normal pang thlan hi chawo ve chu lengai ve ni anti mai the a stock om ma mo aman za ka chu ka sei to CBC po hi ma wow hu ve chung thi tu na mi hi accessories hi kan huwa to ni ta seat cover hi leather hau kan ta kam fit za ta hi customer tu na hian pick up ai hianin accessories hi discount ni tlemi oma seat cover tiang reng te fog light tiang ve ta pro kha discount om lai me kan ni